Hi everyone, so happy निंगोन चकोबा all my friends. So आज का वीडियो है निंगोन चकोबा का। तो निंगोन चकोबा क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा आज का वीडियो। हाय मयाम, अदो मयाम, आई हुजी निंगोन चकोबगी रेडी ओइ लेरे दो निंगोन चकोब चतोरी अदो मयाम निंगोन चकोब वीडियो दो कापना मयाम बु उच्चरके येंगमिनरसी दो ओक्पा लाग्दैबो मा ड्यूटी चकनी दुगई लोरगा हमको मो आ पतेरा है जैसा तो है दुगो ला तुगा ai hạt tạt cây nó thật cái chẳng phải được đi vào cổ nhưng mà nó sai để đâu để đi ngon cha câu ba xe xe tiền muốn chết chết rồi mà nó để bốc sao bỏ cái đầu này mát số lọ hoài được cả mà office có đâu này ôi cái đấy cặp bụng à cái ăn cắp bao nhiêu ngàn để cho cái thả đi bà bá thằng này ai thiên namoy na tawra đi ra học tôi đi kìa có gì giống này nhưng mà bốc vào bên भाई रुक्षे म्यूजिक प्रसादी बना रहे हैं। sao có một người sống sống mà chỉ là hấp dẫn này mà con mà chỉ là lòng rồi nó ăn bù ra rồi tapi macam macam kalau ada tu macam saya jadi oh sama Ama nama ko ka option na tao hore ne kaino ne Sami ko halat na wala ka chara si asina Rosni ăn thôi cái cha tôi đi đến tàu đi mà tôi cái nó không có tôi cả trăm ăn là chào mà tôi nama phamo đúng rồi puja khá mà bài nè không bà hấp đi theo bộ hào rồi bà hào rồi đây gì nữa này mua giá chân là tay tôi có trong chụp cho mà sẽ chỉ lối năng thì nó đâu rồi maya muji akhoi loi mayam se chak chamin adore cái tiếng nó sẽ làm sẽ mua bán cái xe mà cái nó tông gần tôi đây nè cái cầu này cha đó là cái tiếng nó sẽ không biết không cầu cái gì mà hả đi bao giờ cái sẽ học ạ đấy lấy ra mới cho nó pusan apa qua đấy ôi nào nó không nhớ này 그래 이러면 돼. 이러봐. mày chưa ra để tao mới đi chứ không qua
ꯌꯣꯡꯆꯥꯛꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯎꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯥꯗꯗꯤ ꯇꯤꯠ ꯊꯣꯡꯕꯒ ꯁꯤꯒ ꯃꯍꯥꯎ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯆꯠꯇꯕ ꯆꯠꯂꯨ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯉꯥ ꯊꯣꯡꯕꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯎꯕ꯭ꯔꯣ ꯂꯐꯨ ꯌꯣꯟ ꯆꯥꯔꯦ ꯉꯥ ꯊꯣꯡꯕ ꯁꯣꯛꯇꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯐꯨ ꯏꯔꯣꯝꯕ ꯍꯥꯎꯏ ꯂꯐꯨ ꯏꯔꯣꯝꯕꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯝꯐꯨꯠꯇꯣ ꯀꯣꯛꯈꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂ ꯆꯥꯔꯦ ꯆꯥꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯪ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯐꯩ Ahora yo estaba con ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯣ ꯆꯥꯁꯤꯟꯕꯗ ꯐꯩ ꯍꯣꯏ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯍꯩꯖꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯖꯥꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯟꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯒ kari ꯏꯟꯖꯥꯡꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅ Nung ꯍꯥꯏꯁꯦ sa ako to. Tapos mo. ꯏꯟꯖꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯞꯄꯝꯃꯒ ꯁꯤꯗ ꯆꯥꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯦ ꯆꯥꯛ ꯂꯧꯔ ꯆꯜꯂꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯥꯏꯁꯥ ꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯨꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯣꯇꯦꯜꯁꯤ ꯆꯥꯎꯕꯅꯤꯅꯅꯦ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯈꯔ ꯆꯥꯅ ꯄꯤꯔꯛ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯏꯟꯖꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ ꯆꯥꯏꯗꯣ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯝꯃꯣ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯆꯥꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯂꯩꯒꯨꯝꯅ ꯐꯔꯛꯑꯅꯤ ꯏꯟꯖꯥꯡꯁꯤꯗꯤ चामच संघ तौहल्लिबा फमदो ओइना पाइदना मासु मेरा थिनि फजना मैने ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯧꯍꯟꯈ꯭ꯔꯣ ꯃꯔꯨꯗꯤ 그럼 아마도 돼 아마도 세바라이 또 자들 안간거다 좀 비자라게 그러면 Ano ba siya dipika na pizza ni? 됐어 간동네 Nada pizza drono di. Na yo pura to la mo nang kunaro de. Mai no pa da pi. Ada si. Na mo kara thagalu de. Nan thagalu de tu illo illo patilla ingada illo ukam hongo 이제 벌써 발효다 Ai ne du kano khaina tha thumam 짜라가네 가이복도 아 아우다 oi hojiki ni juwaidana ukam hongo 어디 가져되면 벌써 이거 좀 들어 Aduga ama kagak hapa mo bisami ka. 아이는 너는 joliri 그래 Ngai ro kita na de ja tara ngai na अच्छा नोए आशीर्वाद भजन पीरबो piram बस बस So आज का वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब निमोन मीन्स घर का बेटी और चकौवा मीन्स जो उसको खाने के लिए उसको इनवाइट करते हैं ना इनविटेशन वही है। सो जो बेटी शादी होके अपने हस्बैंड के घर चले जाता है उन लोगों को अपना पेरेंट्स नहीं होने से भी जो उसका ब्रदर्स है उन लोग को घर बुला इनवाइट करते हैं अपने सिस्टर को नहीं से अपने बेटी को का मतलब। सो आप लोगों को कैसा लगा है आज का वीडियो प्लीज़ लाइक है तो सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही बस फिर मिलेंगे नए वीडियो में।